Biakamal guasamene banangich ke vocabulary titine gweje no deka go ko ji ban sentence ni banakalat ke ban dovri ni banakalat. We are going to make a sentence out of this vocabulary. Income angulodamo, profit angulodamo, expense angulodamo, defeated, bonus, ke benefit, ke loss, ke payment. Bana ti bana kukuch. Kenyam challenge to guasame. Income cheraka menjeke. Menjeke ki menbe. Ala menjeke dor shal income. Me jilat la yur la jeke. Guada dan ledeten shal ke income. Yutin jeke shal ke income. Chana example chana gor. Okay. Income from my business, or we can write channel make something. Income from my YouTube, right, channel is gradually increasing. You know, no income from my YouTube channel is gradually increasing. Okay. No YouTube la karodi na rev ni chang. Me tong noare. Yo tin jeka ke YouTube channel. Okay, channel gor ke ento ko ane channel la rev kan rodien tangwes ne de control. Me tong noare. Okay. But when go along that you have to understand income amandan and jiggy min jiggy. Okay, surely income. What a profit a pie min jiggy a la pie ngi de jok nchi dor chiu kok chui de chiu te yo na mo surely de surely profit jen kwal surely pie ka jam. Channel dovri de kelmelen our company sorry, okay, our company's profit grew by 30% this year. Okay, no more men gorno our company profit grew by 30% this year. Nyuno ala yo ke men jegne ya ke yo company kada ke company da jaro da rep ke pa mi choko jendok nu kon jolly okay, company da che rode rep ke pai mi jendok percent corona me no more de yemen gujamazba. Okay. Kel ala profit ni chang min jigi la pai kevenon min jigi la pai shall profit. Okay, keep it in mind. Take on ke expense ka tongnat ke yotin European ko bedor kulalat ala mugori to ge business tem chala expense ke yotin content European binom bi kula to ga. Okay. Guazame de kon chadwa de kon chuna kan chanemen gor I expenses can reduce over
all saving la you tin kon tin European la mi European you know la you the tin kon tin kula to la saving ka tin to expense ka you tin European ko budor kula lat ci kon do rina mo chan yegwich man dien bonus jen ngolo do mo ken yam bi kon ngaje no bonus man wa kami you know man wa kami mi te kalan mo gwa mishilan mo gwa chelat la jarif ka chirken kref de cholo no ke kref okay kref kan en bonus de cholo kref ko tongnat ko mishila da gwa chilan gwa chelat nena cha ala yore cha galat ka ala chi ngaj bona yo bay ko jogo jang ka la gwa chilat chi profit okay chi profit go chi mi kon la do ka chi income you know but jen ngadni jen chi benefit bo mi go ye da benefit no bonus rep yone mo rem yo ka ja chana tok in chan ye dawril malat ka tok English employees received a bonus for their hard work. Employees ka larin kon leden ka company ken walet ketena lo cha ka rep ka yo ka la gwa chi kan lat ki cha mo ka yo ka la gwa chi kan lat. Employees receive a bonus for their hard work. Bonus ngenyo ka rep yonin wal latin wa kame ka la gwa chi lat ba cholede ba cholo no a bonus chan monu ka benefit men gwa en jigi ka dor mi chi no kan go bi dor bi lat men gwa jigi ka dor ko chi dor chi lat chwalede chwale benefit gwa me de kon che de kan la dovri ni de one major benefit okay one major benefit of using my Nuer keyboard software is improving typing efficiency. This is also of one benefit. One major benefit of using my Nuer keyboard software is improving typing efficiency. Okay, men gwa jiga kana me ko take keyboard mu gwara jaka gwara ko be pedalong a benefit ko tike keyboard so munyo no mishila da long be taka dor mu be jekka kor na mo mishela bi benefit bi jek jin mu type in ta ko ran type ke keyboard gwa same jaka ko ba type ke pet ki ba jamal gor ka pet to kon ke laws a men chiriar a men chibat the business suffered a huge loss due to poor financial management. The business suffered a huge loss due to poor financial management. La business ki men ladi la kogngwane tin ki kokitin jen ci yoshi karyar ko telrame gwingwane ki rel ngwane ka loss la jen non jen tem la non lorga shudor ka tem shall ke lost lost jen past tense na okay past tense dung loss kana mo but loss non jen
so loss past in a mishibat already katong nath mishibat ko past jen chale jen chal loss jen money lotomon so be loss me be shunga jeno jen men chiriar ki men bat la mi take a business lady ki mi tem dorm lady kani man go kani jigala yodi ale konin la your expense tinchi to a lot more ka jen business mo ka chi business yo kan tell profit mi cheno ke tell mi chi jekten ba chole loss chi yo chi te de chi kariar ke chariar man lady wana ga payment a pagan your kapin pagan your pin chale de chale payment ide chole no pagan kam ka jibo okay pagan European ki pagan nath tube okay chana example can I made a payment for okay lade to kawai for my internet subscription yesterday. I made a payment for my internet subscription yesterday. You know, and yo internet kada chaga yorfin pan. Na money a kel medera and dere jangach payment a pagan European. Timishal fee can a share can kayot con the European bo. You know. Okay, cause go to be a ngach. And fee and all of them ko fee in the young little one can I use go around over the no fee fee a tea fankian kayuran con European dul gorka ki and guada midong tea dul gorka ki tea ni mila European nishang kapai ki ko guada la European de chale fee yo tin European dul gora kiena guada titna guacha igar pintem chai gar pnya de laranto ke fivo miti ko online work melody ka la yo la ka pay chal ke fee I paid okay a registration oh okay a registration fee to enroll in the online course. Chayu tin lana gorka je online check your fin. I pay a registration fee to enroll in the online course. So na me bi ngaje no the team and go long fee and ngulu da mokos the be ta dan de je ta dan and lo da bi shu ngach okay fee te tanjan yotin European dul gora ki gwada dan titanone chegum kon je go man I pay a registration fee to enroll in the online course payment ngulu da mo a pick and dan European you know we charge the payment they take a payment number European ki be yoto bo European check example gwada men o te European ke internet jan lo money pagan European laws men chibat ki men chiriar ka do badan le business uje men chiriar ki men chibat bi shonga je nono benefit men gwan je ka dor mi chi no no dor bi lat la jen chal benefit mi chi dor lat tam ko kor yo la te mi jektan no shirgo tam ya jo do le ni sport okay ke chi ngo chi le de pan mi jektan ngo benefit ngo o jin bite ko pal point bonus okay lada gwa chi lat no ba je kulo rebi yo wide ka lada gwa chi lat mi je lad long dong chi extra time chi lo nang wide ba jo jina ko chi lat long ka chi tam lal ke chi le bel ba jo moy ka dor chere mo ka yur tas ka lo ajba man wa kami mi te kalan mo gwa mi chi lat ka gwada chere kan kare expense ka yuten kon European ko bina mo bi kulo lat mi European ko dor bi ko lat chal ka expense okay no profit min jegi ala pie do pie wi jegi yone wi yondo
chilet ka chi yur ko ken chi yu mi ka ko yor pin go dan lerten ka jata ka mi lo nong wi de kwana ka ku kor yor pin ka ji jindi lo nong jindi to ka profit ka chi ka neten ka jindi ba chol profit income ko yurun kontin jege okay yutin jege wa dan dan lerten ledul gorka ledi ka hotel ledi eno gwa titino so shwal income ledi ka kume men ti jago shwal income so jana na gode nyo ya kela na me goro no subscribe kan Nuer Tube ko bi titi bi kula jagane shang english kana tongnat an bi ataga mal ban nyo jagum de bye bye